Nailad ko sa hambugero ug feeling dato nga bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga suking tigpaminaw. Isa na pud ko sa imuhang followers dinhi sa imong programa. Palihog na lang kog tago sa akong tinuod nga pangalan ug tawgan na lang kog Alma. 22 anyos ko DJ Sam ug taga dinhi lang sa Bukidnon. Nakoy istorya nga gusto pud unta nakong mabasa nimo sa imong programa. Dagan kayo kog nakatunan ani ug mamasin ko nga makatabang pud ni sa uban. Nagsugod ang tanan DJ Sam dihang nanguyab sa ako si Carlo. Tapos nagpropose pa dayon siya sa kwa og kasal sa wa madugay. Nalipay kaayo ko DJ Sam. Nisugod pa dayon ko kay nagtuo ko nga siya na gyud ang lalaki nga para nako. Gipaila-ila na ako siya sa akong mga ginikanan DJ Sam. Ug pag-abot sa among balay, nakipagstorya dayon ko sa akong mama. Nangayo ko og permiso nga magpakasal naming duha. Pero DJ Sam, miingon man ka na si mama nga, ali ragod Alma, di ko ganahan sa imong uyab, kay hilason kaayo siya, hambugiro kaayo siya. Wa ko maminaw sa iyaha DJ Sam, ug ako ang gipanalipdan yun si Carlo. Tungod kay syempre nahigugmaman ko niya, uyab na ako siya DJ Sam. Paglabay sa pipila ka adlaw na malay na gyud si Carlo sa among balay. Dito na siya nagsugod og panghambog. Naa daw sila'y hasyenda DJ Sam, kwartahan daw kaayo ang iyang pamilya. Wow! Bisan pagani daw ang akong tibuok nga pamilya. Kaya dong palito niya. What? Nakuratan ko dito DJ Sam, ug na-shock po ang akong pamilya. Pero ang iyang ingon, paliton daw niya tanang gusto sa akong pamilya. Mao daw na iyang buot pasabot. Bawi istorya ba DJ Sam? Humani adto, muragwa na gyud nahimutang ang akong mama. Di gyud daw siya ganahan sa akong uyab. Bisan pa daw unsay mahitabo, di gyud daw niya madawat sa pamilya. Unsa day pagtan-aw niya sa amoa? Nakaloko ba daw siya o gibuguan na lang gyud daw? Pero ako DJ Sam, gitabunan gihapon ako si Carlo kay basin og ingon ato lang gyud siya mga istorya. Giingnan pagani na ako si mama ug papa nga buutan man si Carlo. Labi pa kung maila-ila na gyud nila siya. Labi pa kung mailhan na gyud nila. Isa pa ha, wa na po'y mahimo ang ako mga ginikanan tungod kay gimahal man ako siya. Sa among paghisgot DJ Sam ni Carlo sa among nagsingabot nga kasal, ingon pa siya, gusto daw niyang imbitahon tibuok barangay. Wow! Giingnan pagani na ako siya nga dili na kinahanglan. Grabe po ng tibuok barangay. Dili man namo kinahanglan nga mugasto sa ingon ana. Pero ni-insist gid siya DJ Sam. Gusto gid daw niya nga bongga kaayo ang among kasal. Tuod man gipasagdan ra pud nako siya. Total siya bitaw mo gasto. Pag-abot sa adlaw sa among kasal DJ Sam, grabe gyud tuod ka sadya. Lingaw kaayo, dako kaayo nga party. Daghan kay mga bisita DJ Sam. Wa gyud nagmahay sa among barangay. Napulo ka baboy ang giihaw, 5 ka baka ug dako kaayo ang among reception. Nakaingon gyud ko sa akong kaugalingon. Kwartahan gyud ay si Carlo. Kwartahan gyud ang iyang pamilya. Apan human sa kasal DJ Sam, samtang naglingaw-lingaw ug naglipay-lipay na unta ming duha. Kalit lang nga naay nanuktok sa among pultahan. Nangita kang Carlo DJ Sam nga akong bana. O kay baw mo, giimbita siya sa barangay. Gipatawag daw siya sa kapitan. Tungod kay daghan daw nagreklamo sa iya nga mga tao DJ Sam. Nga nautangan daw niya og iya daw gitakasan. Wa daw gipangbayran. Gikumpronta na ako siya DJ Sam. Una ni deny pa siya nga dili daw tinuod. Pero kadugayan, nihilak og nisulti na siya sa ako sa tinuod. Niangkon siya DJ Sam nga pobre ra gyud daw sila. Gusto lang gyud daw niya nga magpa-impress sa akong pamilya. Ingon ana daw ko niya ka love DJ Sam. Ug nabuhat daw niya tanan tungod daw sa iyang dakong gugma nako. Na-shock gyud ko sa tanan DJ Sam. Like pobre raman pud mi. Simple lang pud ang akong pamilya. Dili na kinahanglan nga magpasigarbo siyag ingon ana. Giangkon pud niya nga nagpadaog daw siya sa iyang kahambugiro DJ Sam. Nagpatabang siya sa kuha karon og bayad sa utang.
Apa niingon siya, dili daw siya gusto nga masayod ang akong pamilya aning tanan. Gusto na pud ko niyang pautangon DJ Sam bisan asa para pambayad sa iyang utang. Naglibog yun ko DJ Sam ay, ipadayon pa ba nako ning tawhana? Pila pa lang kasimana nga minyo ming duha pero grabe naman ang utang nga iyang gihatag sa ako Grabe ka ba kakon DJ Sam? Dili man unta ko naong og kwarta nga pagkababay pero nganong anak man ang iyang gibuhat sa ako Sa mga viewers karon, palihog tambagi daw ko ninyo bi? Unungan ba nako ning tawhana? Ubiyaan na nako siya samtang sayo pa. Daghan kayong salamat sa pagbasa ning akong istorya DJ Sam. Unta, matabangan ko ninyo pinaagi sa inyong mga tambag. Imong sender, Alma.